Archbishop w'ekanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugaru orutayayirwe rw'ebiro bina omu bureberezi bwa South Ankole yaritandikira kurambura factory y'omwani eya Inspire Africa Coffee omuri Kajara Ntungamo. Archbishop Kazimba yasima emirimo erimu neekorwa ha factory egi kandi yayihanangiriza abanya-Uganda okwejumbira omu kuhinga omwani. Wanono wensabira bannayuganda tulime mwanyi kubanga abantu b'entungamuwano tebajja kufuna mwanyi zimala kujjuza kifo kino. Omulabirizi ono Bishop Nathan Bisibwe akubiriza buli bantu bonna okulima mwanyi nange njagala okubakubiriza. Omushaija wa Ruhango ogu yayongera yashaba abanyadini nabo kutamana mu kuhinga omwani aha mataka g'ekanisa amakereziya hamwe n'ag'emizigiti okurwanisa obworo. Akataka konna ke mulina oba ku kanisa akataka ke mulina oba ku kereziya nga chairman w'Inter-Religious Council of Uganda oba ku muzikiti mukateekemu emwanyi okusinga okukalekera ababbi kuba tulina ababbi b'ettaka teekamu ekintu. Archbishop Kazimba yabashendekerezibwe Bishop wa South Ankole Right Reverend Anasana Himbisubwe hamwe na bamwe omu bebembezi ba district ya Ntungamo. Abanza nasima enjiriye eyakuburra eyo kugira ngo twena tushemeye kuba ntukora abo kubana Bibuli wazo mu Petero nango mujya mu Bibuli wazo mu Petero nogira ngo enjiri etarumwe gukora ejo ninjire kideki ninjire fili ecyoma ecy'umwani ekimukureba aha nikibwasa kugeza kureka ngo cyahindura omuntu mu ntasiya y'abantu. Ekihingwa cy'umwani n'ekihingwa ekiri international itutuwe nsoma kandi bajyango umwani is a cash crop but nowadays it is beyond that one. Tukuza organic manure ebintu bitwiho omuntu ebitwiho mu famu y'enkoko nangwa tukora na factory rabene ikora organic manure itabentuhereza abahingi kurenga omwana gwabonera kandi gwazamutinda. Archbishop Kazimba Mugaru naija kwebembere mikoro y'obureberezi bwa South Ankole ahizoba rya Sunday obwe buri kujaguza okusemya ke 13 ahari St Matthew Cathedral Chamate ahabwa TV West ndi Elias Artugusa.